rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi al. Alhamdulillah. Segini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua, nyakitin semua. Ya, kita baca apa? Allahul Kafi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allahul Kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi wa ni'mal kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Wah, Abi nggak bisa, lupa Abi. Gimana ya? Allah lagi. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi al. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya.